Guhaye ikaze kandi ndagushimira wamaze gukora subscribe hano kuri YouTube channel yacu Aloys 250 nk'ibisanzwe kabisa, ariko uyu munsi tuje kubabwira ku nkuru y'akababaro kabisa. Uyu mukinnyi bamwita Diego Jota, ni umukinnyi ukomeye cyane wakiniraga ekipe ya Liverpool ndetse na ekipe y'igihugu ya Portugal. Mu gihe rero yari amaze ibyumweru bibiri amaze gukora mariage kabisa, amaze gushaka umugore, ubu ngubu akaba atakibarirwa kuri iyi si y'abazima kuko amaze gukora impanuka ari mu gihugu cya Espagne, aho yari ari kumwe n'umuvandimwe we wakinaga mu kademi ka Portugal, batembera kabisa bari mu modoka, bakaba bamaze gukora impanuka kabisa. Diego Jota akaba amaze kwitaba Imana. Rero umuntu yavuga ngo umuntu yakwanganisha abasiporutifu bose muri rusange ndetse n'umuryango umaze kubura umuhungu wabo Diego Jota. Imana imuhe uko ridashira.